Kwaba kuhle Prinze ngihlanganyele nawe mbukeli wetindzaba telulwimi lesiSwati lesitfula sisa Auckland Park eJozi etindlini tekusakadade SABC lishonile. Asibonge mbukeli ukuthi ukhethe thine nati lethamba yembili lomuhla. South Africa is deeply concerned about the continuing conflict in Ukraine, the continuing loss of civilian lives. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi leli likhathatekile ngalembi lechubeka eUkraine kanti wethemba ukuthi indvo lengaletha kuthula kulembi kukhulumisana kuphela. There were unexplained delays in giving Luthuli proper medical attention and treatment. Umtukulu wa Chief Albert Luthuli uthi ukholelwa ekutheni kwaba khona kusebenzisana ngekhansi kwetisebenzi tetitimela ekubulaweni kwamkhulu wakhe. Kusuka etindlini tekusakade SABC eJozi silihamba lonke lelive ekuqinisekisa ukuthi uhlala unelwati ngalokwendekako. Tindzaba leti ku-FT8 khonelako kuniketa tindzaba ngebunjalo bato ngelulwimi lwakho. Le nhlangano lesisakatela sive icabange kufeza sethembiso sayo ngekukuniketa tindzaba longathemba etitimelene letingachemi. Kubika ngemiklamo lemcoka yelive. Njengoba mengameli Cyril Ramaphosa bonga kakhulu uma chandukolike uvane Auckland Park tinsatheli tethu tisebenta ngekukhandla kukulethela tindzaba letikwenta kutsi ukhone kuthatha tinqumo letingito. The president needs to be able to give us direction. Ukukhulumisana nekuqinisekisa ukuthi labo labasemagunyeni bayatiphendvela ngalokwendeka phansi kweliso labo ngelulwimi lwakho loluvako. Ek is baie bly dat vanaand ons het gehoor die korrege Afrika Borwa re batla gore a re bontsha gore o tlo go dirang. ba shamba ngwa fela ba shire re dolukisa mafuku amdakazi. Kukuniketa wena njengembukeli litfuba lekuveta umbono wakho etindzabeni letikutsata inkhulumomphendvulwano yavelonke. I-SABC News itimele ayichemi. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi leli likhathatekile ngalembi lechubeka eUkraine kanti wethemba ukuthi indvo lengaletha kuthula kulembi kukhulumisana kuphela. Lokhu kuta ngemuva kokuthi iRussia ihlasele iKyiv lomuhla ekseni kulandzela ukuthi mengameli welemelika Donald Trump asole mengameli wase-Ukraine Volodymyr Zelensky ngekuhluleka kukhulumiseka ngetekuthula. Zelensky ukuleli ngekwemsebenzi kanti lokuvakasha kwakhe kubonakala njengetindlela talomholi tekufuna ukuthi naye abe nekusekelwa eAfrika njengelive leRussia. Cyril Ramaphosa lomuhla wemukele umlingani wakhe wase-Ukraine Volodymyr Zelensky e-Union Buildings ePitoli. Labaholi babili bakhuluma ngalokunyenti lokutsinza lamave livekati leAfrika netemhlaba. Imbi lechubeka eUkraine ihambe embili. Ramaphosa uthi ube nelithuba lekukhulumisana mengameli wase-Melika Donald Trump ekseni ngetekuthula eUkraine. I had an opportunity to speak to President Trump yesterday, or this morning rather, to discuss the peace process in Ukraine. We both agreed that the war should be brought to an end as soon as possible. Ramaphosa uthi ukhonile ukukhulumisana mengameli wele-Russia Vladimir Putin ngekuthi kube nekuthula eUkraine. We call upon all parties, both Russia and Ukraine, to ensure that there is a comprehensive ceasefire. Mengameli wele-Ukraine Volodymyr Zelensky uba ngomlingano wakhe ngekuthi afune kubona lembi iphela njengoba naye afisa. With studentship, we are thankful for your support of Ukraine, for your sharing our understanding that this war has to be ended as soon as possible. This was our primary topic to discuss with President Ramaphosa when he had been on a visit to Ukraine. I remember him saying those very important words about the need to reach a ceasefire as soon as possible. Zelensky uthi live lakhe likulungele ukukhulumisana neRussia kude kuphele lembi emkhathini kwalamave lamabili. Kusenjalo tenhlangano umkhonto wesizwe ne-EFF dizele emakhata lashubisa umkanje nemvula dishuca tikala kelivakasho lamengameli wele-Ukraine kuleli. Letinhlangano tetimbili kanye ne-SACP divakalise ngahambisane nokuta kwa Zelensky kuleli. I-MK ithi kuta kwakhe kusho ukuthi leli lihambisana nemave lase-Europe lafuna kufeza tinhloso tawo. We are saying that as Mkhonto wesizwe we're members of BRICS
and Russia is an ally to BRICS. Ukraine is not associated with us in any way. So why are we even having these discussions with this individual? Why here? So Ramaphosa mustn't bring us problems that we don't have. We don't have these problems, and he himself is a liability. I-EFF eGauteng nayo iyagxeka lokho njengoba ithi kusho ukukhula kweNATO emaveni nasempumalanga nemhlaba. We are staging anti-Zelensky protest or a picket as the economic freedom fighters to demonstrate our dissatisfaction against President Ramaphosa for him to allow or welcome President Zelensky, a puppet of the West, a warmonger and a murderer in our country. We view this trip or his visit here in South Africa now as a provocation and incitement by President Ramaphosa. Zelensky kulindeleke ukuthi abuyele kwela kubo ngekusheshsha njengoba iRussia isanza kuhlasela iKyiv ngokusebenzisa ama-drones. Onke emehlo atabe athenjo eParliamente kulandzela ukuthi indvuna yetemafa inogodongwana ashicilele kumiswa kwekwenyuka kweVAT. Lokhu kumetamo yekwehlisa kwenyusa kweVAT nga 0.5% emacembu etembusave lakubona kuyimpumelelo kubantfu bakuleli. Ukhushulwa kweVAT lubele inyeva lelibuhlungu kubantu labanyenti kuleli. Kuvumelana kuhoxisa lesiphakamiso sokhushulwa kweVAT kubitindzabalala etimnanzi. Do appreciate political parties that have come together to patch the budget framework. And these political parties never fudged their views, never fudged their intentions when they agreed to pass the budget. It was very clear that we need to deal and review the VAT increase. Wherein a constructive decision has been taken that we will do away with the 0.5 increase. We said then, as we say now, that Action SA will lend its support to the government when doing so to save South Africans without holding that back. The Good Party welcomes the withdrawal of the 5% VAT hike, and as a party we have actively and constructively participated in the process of finding a solution. Bikhona kubona ngasolinye kulonyentsaba kulamacembu lakuhulumende olubumbano wavelonke kuhlala phasi kukhulunyiswana kuphunyelwa sisombululo njengoba kwentekile loludzaba leVAT yindlu langaletha imvokodo kubantu bakuleli. I-DA ifuna indvuna yetemafa inogodongwana yesule esikhundleni sayo kulandzela ukuthi igcine ilalele lolubito lokwenyuswa kweVAT lokwenginyuswa kweVAT lobekuhlongotwa. Licembu le-DA leliyingxenye yahulumende welibumbano wavelonke belivele liphikisana nekwenyuswa kweVAT. Kanti lithi-ke sinqumo sagodongwana side ngemva kwekuthi leli cembu lifake isicelo sekuphikisana nekwenyuswa kweVAT enkantolo lephakeme yaseNtshonalanga Kapa. Lempumelelo yekungenyuswa kwentsela yempahla iVAT yayo kanti futhi iyagcizelela ukuthi Godongwana ubone ukuthi akanaso sisekelo sekwenyusa iVAT ngako ke ete aphumelele enkantolo. Lelicembu lithi belilindzele isinqumo sekukhulunyiswa kwalendzaba ngaphandle kwenkantolo lebekumele lethule lithimba letemthetho la Godongwana. When we hit a brick wall in the political process, then we have to revert to the legal track. And the legal track was very clear and an open goal for us here. So what we couldn't succeed in the political process, we had to win through the legal process. Now, that alone should make a minister resign. Godongwana utsite utawuthula umthetho wesivivinyo wemanani eParliamente lapho ate uthula simemetelo sokuhoxisa kwenyuka kweVAT bese kundlulela kumgcini mafa wavelonke lapho ate wehlisa kusetshenziswa kwemali nga75 billion wemarandi lebekutawuta uma kuphumelele lokwenyuka kweVAT. Lamanye amacembu epolitiki labeka ngahambisana nalokwenyuka kweVAT nawaphawulile. All of the 2025 Division of Revenue Bill and Appropriations Bill effectively means that the budget is now withdrawn. It's on record for calling for a senior counsel's opinion on what we believe to be a flawed process in the Committee on Finance. The Freedom Front Plus welcomes the scrapping of the earlier proposed VAT increase. It is absolutely essential that we now take the necessary steps to get the economy to grow. This victory underscores the power of collective action and the importance of listening to the electorate. It is not necessary to cut expenditure and resort to austerity measures.
IPhalamende isabukusisa letinye tindlela temtsetfo tekulwisana ne-DA kanye ne-EFF. Takhamuti takuleli tivakalisa imibono yato ngesincomo sahulumende sekungaqhubeki nekukhulisa iVAT. Ile kakhulu uthi iVAT angeke isanyuswa. Kodwa ngiphinde ngizizwe nendawana nje engekho right ngoba lento isivezela ukuthi abasiphethe abanayo i-backbone kahle ukuthi bame kuphi. Kona ngiyajabula kakhulu ngoba nasibuka emigwaceni kunama potholes we go to etibhedlela kudzingeka mithi nani so bengicabanga ukuthi indlela le right ukuthi bayikhuphukise if batolungisa leto dinto leto kepha for umuntu lo njengami funa ngithenge kudla kwasendlini nangifika esitolo then singwasikhuphukile inyama ikhuphukile kona vele kungiphatha ngendlela lelethite ngoba umholo awukakhuphuki. The cost of living is too high, so when we have to deal with tax again, with tax going up, then it becomes that we are just going to work from hand to mouth. It's a good decision being made by the government. Yeah, we are relieved as citizens. I'm very relieved that they're not going to increase tax anymore because considering the economy of South Africa, increasing value-added tax is only going to affect us as citizens. Kubutile mbukeli ukuthi ukuniketa siphisithombe lohulumende welibumbano ngalesincomo sakamuva sekhoqisa kwekwenyuswa kweVAT nga 0.5%. Umbono wakho uyalandzela. Hayi impela uyabona le GNU mina ngokwami nginike esinye isithombe kahle ngiyabavumela bathi lento kade yakho lapha ayisekho. Ukuhoxiswa ka 0.5 weVAT okwenziwe uhulumeni lo wobumbano kube izinkomba lezo zokuthi uhulumeni lo wobumbano onguhulumeni wabantu nohulumeni obalelayo abantu uma bekhala ebese yakwenza lokho. Engathi ngikufundile nje ngalohulumeni weGNU ukuthi iqembu alisakwazi ukuzithathela lona i-decision lilodwa sebekumele behlangane manje. Ngizobonga kakhulu amaqembu wonke abambe iqhaza ekuthenini kwehliswe leVAT. Vele leVAT ibizovele isicindezele ikakhulukazi thina abantu esingathathi entweni. Lo hulumende welubumbano kusho kona ukuthi sebayaqala ukuthi bayabambisana nathi thina sebayasicabangela silive lase South Africa. Indeze enkulu umsakazi ibhekene neANC ubheka ukuthi naso lesisinqumo esithathile siucindezeleka bona ngesingabo abanelisekile ngokwehlisa leVAT. Lona ngumbono wembukeli iSABC epheswa ukuthi phendulela ngawo. Umtukulu wa Chief Albert Luthuli uthi ukholelwa ekutheni kwaba khona kusebenzisana ngekhathi kweti-70 tetitimela ekubulaweni kwamkhulu wakhe. Mthunzi Luthuli wethule ubufakazi ngembi kweliphenyo ngekufa kwa Chief Luthuli enkantolo lephakeme yaseMgungundlovu. Lo mndeni ufuna inkantolo icithe imiphumela yoliphenyo lwekuqala lapho ke sincomo senkantolo sathi kufa kwaLuthuli kwaba ingoti. Aqhubeka ethula ubufakazi bakhe Mthunzi Luthuli ngetemniningwane elihlelo tamkhulu wakhe ngelilanga lashona ngalo 1967. Uvetele inkantolo emniningwane emfana isikolo wenphomodala lokwathi bodela ngamehlo nakuhlaselwa Luthuli. Wengete ukuthi isilonza lesikhulu enhloko yamkhulu wakhe asihambisana lokho kushiwo ngumbuso phambili ngendlela lalimala ngayo. One of the girls, the one in Mpumalanga, is reported to have mentioned that she saw a big steel weapon, something that looked like a shovel or a pick, coming out of the train and hitting Luthuli at the back of the head. Uphinza watshela inkantolo ukuthi itaba nekusolisa tento teti-70 esibhedlela saseStenga lapho abikiswa khona Luthuli emva kwekulimala. Uchaza ukuthi kwathatha isikhathi leside kuniketa umkhulu wakhe lusito letempilo lekwaholela ekutheni agcina ashonile. It seems that the ambulance driver arrived within a reasonable time on the incident scene once it had been requested, once the ambulance, that is, had been requested. However, thereafter, there were unexplained delays in giving Luthuli proper medical attention and treatment. Luthuli ugcizelele ukuthi ukholelwa ukuthi umkhulu wakhe wabulawa ngenxa yemsebenzi wakhe wepolitiki wasekela uhulumende olubandlululo wetama kuvala lokho kubulawa kwakhe. Kuletinye uMasibiya ititolo.
Ibukeka isekutheni nekuphela imbi emkhathini kwembuso naMoradi Cholota eludzabeni lwekwefutwa kwetindlu letfulelwe nge-asbestos. Wamukelekile mbukeli esigabeni sesibili setindzaba tesiswati uma ucedza ngena tisekhona hlala nathi. Ibukeka isekutheni nekuphela imbi emkhathini kwembuso naMoradi Cholota eludzabeni lwekufutwa kwetindlu letfulelwe nge-asbestos lekuthiwa khona kwakhwatshwaniswa imali lingu-255 million wemarandi. Inkantolo iticitsile letinsolo tekuthi Cholota longummangalelwa wel-17 amanga aphathwe ngendlela lefanele kanzi nekukhululwa kwakhe eveni leMelika bekungekho emthethweni. Kucalile kudvonsisana ngetemtsetfo emkhatsini wembuso nebameli. Umbuso utshele inkantolo ukuthi nayingavumela ukuthi kutsetfwe licala ngaphambi kwekuthi kutsetfwe licala mbamba, lokho kutawube kubufakazi bekuthi Cholota akethembeki nekuthi atisilo liciniso letinsolo tekuthi wahlukunyetwa eMelika. Umbuso ubese utfola ukuthi abukho bufakazi lobuphathekako bekuthi kubuyiswa kwakhe kuleli bekungekho emthethweni. She would come back freely and voluntarily on her own. Your Lordship will see the communication in that regard. She even left her attorney at that time in the dark. Well, all of us for that matter. Bameli bagceke umbuso ngekuphikisana nesicelo sekuthetfwa kwelicala ngaphambi kwelicala mbamba bathi umbuso awunaki umgomo wemthetfo. What they wish to do in these submissions that we just heard is to unduly influence the court into forming a prior opinion about what is going to happen in the trial within a trial, and that is impermissible. Umbuso uthi Cholota unelwati lolujulile ngetinsolo tsite kungako wacelwa ukuthi abe ngufakazi wembuso. Labameli bathi lena nje indlela yembuso yokwenta inhlekisa ngenkantolo. There's no law, there's no legal principle, there's nothing in the commentary that supports anything that he says. And so on that basis, my lord, we wish for this court not to be made a mockery. Li Judge Philip Lobser liphawule ukuthi kuthetfwa kwalelicala kungahle kuthatha iminyaka lemibili noma lemithathu. Kulindzeleke ukuthi inkantolo ikhiphe isinqumo ngokuthetfwa kwelicala ngaphambi kwelicala mbamba kusasa. Nasivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nelicathwaniswa netimali takulamanye emave. Mbukeli tiyaguca talumuhla asihlangane kusasa endzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako. Kanti-ke uma kubumbana isikhombisa lomuhla ebusuku tikhona lekufana letita nabozakwethu besixhosa ungaphuthelwa simo selituli nanto zakhe nisale kahle. Ngentelational ngenanzabatalo kanjalo ngentelational ngenaso simo selitulo siboka kakhulu ke Rebecca kanti ke masibuka sithombe sethu kusihla namuhla iqhubeke njalo ke nokuyidliva ikakhulu kade sifundzeni kwaZulu Natal njengoba lapha kuyeke la 80% mathuba emvula wehlele encenyeni esifundza ke la eEastern Cape njengoba lapha kuyeke la 60% 30% mawubuya ke enkabeni elive kanti ke likhona naleli lichwa elingahle ke libonakala libe khona ebusuku banamhlanje njengoba na imvula ibonakala ke iqhubeke njalo naselangeni lakusasa ngayelo 80% mawubuya ke la sifundza ekwaZulu Natal lapha kuyeke la 60% encenyeni esifundza ke eMpumalanga kanti ke mawubuya ekhasi nelive ngalo lomuhle likhombisa ke kubalela kuleto nzawo
letoyo kanti ke isixwayiso lesivela buka South African Weather Service kusihlwa namuhla likhombisa ke kuduma kakhulu mabuku ingcenye la yesifundza iFree State kanjalo nangale sifundzeni ke la eGauteng kanti ke mawehla uyesifundzeni ke la Eastern Cape ikhona lemvula ke lematima ngolelo muhle kanti ke naselangeni la kusasa siqhubeke njalo ke lesixwayiso sayo ke imvula lekhombisa kumatima mawubuka sifundza ke la Eastern Cape nangale ke la esifundzeni iKwaZulu Natal kanti ke masibukela ke mazinga ekushisa kusingabe ke emenjani masibuka ke sifundza eGauteng ngapha ke Pretoria hlelo ku19 lipholile nangale bo Johannesburg njengoba lapha kuye ke la 1821 lapha ke eVereeniging kanti ke masiya esifundzeni Limpopo ngolelo muhle mabukwanzawo lefana nabo Musina likhombisa ke kufuthumala ngaye ke 27 eliphalala eThabazimbi eBilabila lipholile kuleto nzawo leto ke njengoba lapha kuye ke la 2127 ngale ke eParabula kanti ke sifundza impumana kanzawo lefana nabo Miklibek emalahleni eSikunda nangale bo Standerton lipholile ngaye ke la 17 kanti ke Mpombela lapha ku 21 mabuka kaSikhukuza hleli lapha kuye ke la 26 kanti ke sifundza iKwaZulu Natal inzawo lefana nabo Mnambithi likhombisa ke kuphola ngaye 19 mabuka uLundi hleli lapha kuye ke la 22 kanti ke Durban hleli ku 21 nangale ke la ePort Shepstone kanti ke sifundza iEastern Cape inzawo lefana nabo Vlomo lapha ku 22 mabuka eGqeberha lipholile ngaye ke la 26 eIslandani lapha ku 23 mabuka nzawo lefana nabo Komani lihleli lapha kuye ke la 21 eMthatha lihleli lapha kuye ke la 22 kanti ke sifundza iWestern Cape inzawo lefana nabo Vredendal bo Glen Williams liyashisa ngaye ke la 31 kepha ke mawe Beaufort West lapha ku 23 lo shothi lipholile leto nzawo leto bo Musilpay ngaye ke la 20 kanti ke mabuka eKapa lihleli lapha kuye ke la 25 kanti ke sifundza iNorthern Cape inzawo lefana nabo Springbok lifuthumele ngaye ke 26 eCalvina lihleli ku 21 mabuka eSutherland ke obekubanza ke ekseni ke Pentcastle Madina libe lapha kuye ke la 21 likhombisa ke kufuthumala iDR lihleli lapha kuye ke la 20 mabuka nakubo Kimberley lapha kuye ke la 21 kanti ke sifundza iFree State ngolalo muhle mabuka nzawo lefana nabo Sasolburg lapha kuye ke la 19 lo show lifuthumele kuleto nzawo leto ke bo Frankfurt ngaye 17 bo Bethlehem Ficksburg mabuka nzawo lefana nabo Bloemfontein lapha kuye ke la 19 lo show thina khona lifuthumele nangale bo Welcome ngaye ke la 19 likhombisa ke kuphola kuleto nzawo leto kanti ke sifundza iNorthwest mabuka nzawo ke lefana ke la nabo Tosca lapha ku 23 kanti ke bo Mahikeng lihleli lapha kuye ke la 22 mabuka nzawo lefana nabo Rustenburg kwehlelo bo Potchefstroom lapha kuye ke la 19 lo show lipholile kuleto nzawo leto kanti ke bo Klerksdorp lapha kuye ke la 20 mabuka bo Wolmaranstad lapha kuye ke la 20 nakhona likhombisa ke kuphola kuleto nzawo leto nangale kubosho iZarenege ngolelo muhle angisho ngithi kungako bengikuphathele kona kulobusuku banamuhla busuku abube ngilobuhle